UMLA ka Voice of the People's Party VPP na Nongkrem constituency ba Arden Miller Besaya Moy la pelat pai ba ya ki work order jang ke scheme Special Rural Works Program SRWP but Intensive Sports and Youth Development Program ISYDP schemes jang usnem ajar pulai ajar posau kini ki scheme ki kintup arklo san pholak tengka na ka scheme SRWP but lailak tengka na ka SYDP jang usnem ajar pulai ajar posau cái chung ký kin tray bahai ya cái kam mo na bakan nong ka jing mentoi ke pet ka biang ya ka school ta menta kani ka jing IT ke junga ya kani ka work order aga ti jing secretary or president juga school managing committee ta ni samlang ba uba kia ba ya ka support pernai bala seng ya kani ka dongmusa nagamta ka jimpen he di kamadan ke jimpen bahai kamadan football ke jungki bagani ke di ka first phase ka bomot kandang buat adin juga ni salvoja hadis sports club mas salvoja ngalamang riu potli ki yeng baduk aga dor nyopusan haja aga jing sisa ngalamang riu po san potli aga dor silak tenri ka sarkar kong em himnak ban mang silak hiapan mang baik maksimum kadai nyopusan haja tengah hapan le no komta mun nyopusan haja riu po yeng kalong saupusan la ken saupusan la ma nyopusan ajar nriupo yeng kamut saupusan la kabar penmang nakamenta ban marmot iki yeng le ban penkha kamera kumtu ko baga jerap mo haga constituency ke baga ju penmang arspat liki yeng haga dor arpusan ajar tegani kalong san paula nangta kajerap iki nongrap leni kini ki beitrei ki kambarit barya ibu dukan batkum ta ter sam spa yeng agado shipo ajar kamut sam bola kade yong ya kenya nangta dalapan mang banshna ke kamera kelas ya ka Pomlakrai Presbyterian Secondary School hamau thria arbola tumot kalong kan no khain sabsan sanpho arbola nang khain no nangta ka school halum kansai khadarlak sanpho hajar ka school ha nongkrem Presbyterian Secondary School nongkrem maupun thau khat sanlak ka school kamra school hapo St John Bosco Laikor Mauri Shipolak ini ki jaga ki ba le se nimdadan tham chu ka space ka behe nangta ka yeng school hapo HL Mezo LP school madan ting Shipolak nangta ka boundary ka school hapo Unitarian Hedrick Memorial School hapo Nongkrem Arlak Shiteng nangta ka jing sna ya ka podium ba ka gallery hapo Laikor football ground khatsanlak kani ka first phase tamdap tang khatsanlak ginapan ai biang legila pendek begini nangta ka jing sna ba ka jing penhe ya ka maran football ringkat ka kenro apo maupun tau football ground kat sanlak nangta ka jingshna ya ka yeng school juga reach Shalom Ministries School for the Underprivileged kani ka school baduk lengba kani ka reach Shalom Ministry halakor sanlak dan wakilan keren kelum gini baro kain kelum gini baro kami arlak o arklur sanpola arspa sanpola